Auf Wiedersehen, Hrvatska! Willkommen, Njemačka! Idemo, Hrvatska! Ljudi drogi, sam ne znal, da v tom Deutschlandu ima te špagetanov Italijancov. No, tu sam stal v Josefsga Haus malo na okrepu, kad zide van neki napilitane zalizanici krene. Buongiorno, signore, recomendi mangiare pizza quattro di stagione. Sam ne razumel točno, je rekel pizza ili ptica, ali sam razumel, da je rekel quattro, jer sused Dragic ima udija quattro. Preko za sigurno me oče vteknuti Kajlu 4-0 za Italijane. Brus! Sam se ne štel svaditi, ali sam mu rekel niks quattro, Italija banana split, Montag, Croatia quattro, Italija zero. I finito, Italija via Roma, drauf via Roma. A we, bitte zwei große Kobasitzen und 2,5 Liter špricer. Andiamo, šprica! No, ljudi drogi, je sam začkomel i odletel kao žarka strela. On bo meni Italija quattro, friško figu, no. A vi vatreni? Vatreni vedno albansko razočaranje zaboravite i za špagetane hudu taktiku postavite. Zaprejte dole, najdite pravu žicu, a te na pirlitane zalizance pošljite k papi na picu. No tak, idemo, Hrvatska!